Ada Abirta kelang rapid doran rapenspi a prangsnil hinpen cardon on pejreglo cardom non birta thibi lang ponisina India Airlines Dipu LAC AP recipient Congress atum chalangsi Dipu pen lang hinan ready kedam Rongkhang LC ang kanglong BJP atum pen long nia dim long vote ki hang amai kang nipon Raki hormu pen bangathom tun khotkati rai kom sekiri deng chingnang BJP Pharu Surrender Cap Bogojan ST LAC Election Managing Committee Sai Hemkimi Kang Pupon non birtang ton pen lang ponisnang MLA Kilik along India Airlines atum pen AP LAC Lapen Congress atum ching room si Dipu LAC along pen bangki retired IS Jega Tharpansi Parjab dunlo labangsu MLA Kilik along pen smiki ong dung avut pen ki phai pon thek chi phan busi kedam tang thari ni phai engkora phornis tami go boys high secondary school pathuk lamalong pen really pangcheng ponsi langhin an palidam si puthot dipon chebang thulo labang so rally ke dam bom ahut pen sami phuluni MSC consensi ke polopon phuluni aithia dung headlong kedu AP HLC sai hemlong pen sami AP HLC lapen congress arat tum chingrum si AP HLC pen karjab dun retire ISS ka tharaphan karchupon Phuluni MSC consensi ang kangalong pen ke India Airlines a candidate retired ICJ ka tharaphansi AP HLC pen congress aratum an ke bujok ponet po laso long pen semi kebe ka chesu tum an phan semi Phuluni MSC consensi ang kangalong pan ke retired ICJ ka tharaphansi jokpon lapo pusi Phuluni MSC consensi ang kangalong pen congress klempang phudilip terang pen pachini pon Ladakh Congress pen APLC India Airlines pen alam aputhak pen pini do ana karbi arata pini nang keto dunlo lapen lan sose nangke dunia tum do pigla sitame labang su gari kacitang te ajok ma jangfu data ke sumana dime jangfu tawe lapuson aputhak si praya tum nang dun desi ke ongla sitame Ladakh nitum Phuluni bangke dak India Airlines satu bangke Ladakh bangke mepik performance mepik usi nil tum celat cetek longlo lapen ke non ke bangji tarik sirkep arnia bangke nil tum angthek khelong po Phuluni bangke ong dung abot bangke lat India Airlines konsi ipo pahai pum 28 do adak 28 PS do lapo hari ki ko Bengaluru area lapo hari atta do lapen lapo ni tum la lapo 20 do total 28 la 20 dang bong pen voters 21,000 labang sang bong pen nang tu maning ket hedo mahala Bengali tu pen nang tu India Alliance Bengali tu ta ni sumba lam ta kan chipi lo alang litum bangke BJP lo ningkan kep lo kedo tang lapen latum bang pan ke alang tu mangke cha bangke protisuti labang so ro nang people la so nang people protisuti pen bahira ke latum pan ayata ave tho claim bipe lasi nona bangke latum ta Congress Alliance India Alliance si vote ng people. Jisi party lo na liko PR pun sa Lelimen ke dilip terang nelida Phuluni long si dolo lapen ke neli bang active Congress members lason lo. BJP atum kachari ke chokchi ki dukdet aratum phan voreng hoik banghi pipon pedelsi oruna dhoi amendment si achiklo jonawang semi masap sap si pipon rong bon sabe ki dukdet aratum manjong si voreng hoi pipon lu putang thi alang li tumbang ke chingthura sai semi klempon pu bon seme la puson asab sup tangka ki pipen chot ke ratum ki dukdet atum ki chingthur dunek thelu lesin non MLA ki lik haidan lu putang thi ki dukdet aratum phan si un an bang RDP pon pu lapen ki un an bang ki sai semi klem pipon pu lapen raratum RG dingkloipen aki RE article 244A semi pachun vekji pusi Dipu LAC Alliance a candidate retired ISS ka tharpen ningjepo kapi duk munit ato man sakor kivi laso kam sakor tagali slip tua bang ban Karbi Longri
ban si ke en akam si alang litum kapor I lapen ajok ilitum karbiang long ke mastor akam ta pipede khangjang lo lapen ason kaprek akam ta pipede khangjang lo government a sakori ke lapen alang litum government sakori pipen Cikloijon suri flikep longji hala suri flikep pipesi kapit dukya phan aba adon tin phan orunodoi pusi suri sira pharohini ra phokep amangsi pitu alang litum suri flikep kelong athai suri sira pharohini ra flikep pharohini ra phokep abangsi alang litum ki pitu la bangela suri sira pharohini ra phokep ki pigela so poisa ke lakhe ari ke ko bhanjot di pu LL rat aphan ke claim ji ke cheng ke hala wrong ki duk nei non ta a hem ar pong ata inghan ben ki vit lapen non tumon ahut jabrai rai det non a hem ka ve tum do pik hala tum aphan si neli kam claim ba frangi wrong pensi lapen la sakuri ke do anatum pension long le det la pension ka pe long ya phan neli ke claim back po la pen la ke claiman long asara tu aja kong ave $60 teng alang litum han aja kong pinangi $60 power paragraph 3 ateng be alang litum aja kong pinangi la tapi pede ni tum la kang rong asar tum han aja kong pilapo recho habe pinpo rong asar tu ropong asar tum han na nililang po la pen ke hala ka break kaya tum sita son tak amunit do alang litum handa lang lapo pinikana phayam Bethang jung pen labang su alliance ke dukoli ratum aning hang pensi labang su alliance ke du lasi labang su MLA kilig ahut pensmi ratum pensimbi ki ongdung avut pensi pa haipon pu pusi alliance candidate ambi LSC MLA candidate Bikram Hanse pen ning jepon Hans nilitum hodai koklo non nilitum alliance ki dota EPSL se ning hang li congress aning hang gali rada tum ning hang pensi political party anta ideology chi bikoksi one agenda just to defeat the BJP kusinitum ke tonglo rat tum lam se arjulo rat tum se tum an pahai ong tung awut penitum highway MLA kilig ani nite boghera jok pensi West Karbi Longri khang LSC BJP candidate CM Dr. Tram long hang phan semi ongdunga vutpen ki pai pon thekji phan pusi BJP long klembang phubang phia tom semi dode sang sepin pen asai cheklem pon bomlo lapuson tha taksi kedam tang thrini pha inkora phorni sami rongkhang LSC ke parlopon angkang rong kroi lapen ki harong chepat pathuk lam long pen semi BJP atumpen vot khang pia mai paman pon labang so malong sami alihiaman pen CM Dr. Tram long hang MP Morsing Tisu EM Mongol Sing Timung MAC long bison be board chairman lapen ki ongdung BJP phan ke kroira tumta chitong dun MLA kiliki hai lulu putangti rongkhang LSC konsensi angkang long mangki ongdung ka chingthura saimu semi claim pon vek pusi CM Dr. Tram hang semi labangsu amalang semi rat phanlam chak pipon board holbon great sontebu Karbi Longri Abirta 100% highway ki pulang de yuli ang siya tanang chaklo lada to na pihai de pe na pi ningkani siang mo lada rongkhang MLC angkang long atok ano kacing tur ka pecalar jinal to aka alam gali akam pensinal tumpat na peklang ko presidi lam jakar pilo Hamren MCC konsensi long rongkhang LA konsensi rally dak bilo election rally la pen gel so election rally long MP akai dan jetong no MLA dorsing long akai ta do nadake nasi pininang tum theklong lo dake voters ke 14,000 pini ka jetong lok sina tum 13,000 plus back do nagna tum theklong lo na tum ta kota hobe camera parking sirlo 13,000 plus do lasi ko dak APSLC la pen congress tum COC pini BJP party team Karbiang long along bang phauri sira bang klikera narket abang pubang phiatum pini Congress la pen APSLC COC BJP party long pini claim rapiat na puna cepat tum asoke dengker cho tadak bipon koklo la soprang ke rongkhang MDC konsensi
angkang along hadakta rongkang LA konsensia release dia lo lan sosial mu hadake the voters ong mu chado hadake na tum da theklong lo hadakta na tum si chini lo asi pini Karbi Longri tumbangke Narendra Modi ki japona party BJP a party Dr. Himanta Biswa Sarma ki japona party BJP a party team Karbi Long ke japona party BJP a party long se muni tumke ke ongdung aphai ke 95% ke dolang pusi li non ma ke hokon me chokda ke claim cheng ji ke Karbi Long ka ching thura saing ding ben cheng lo the hemprek ke ili tu MP hu Delhi long state government ke hemprek nang piune autonomous state ke dake chuke damtang assembly long te patai MLA dorsing rong hang matau dak hemprek nang pivek nang ji pu patai alang litaning jidun lo sita hemprek nang pivek ji ke hu Delhi along se itu MP bang ke hemprek nang pivek nang article 244 nang pivek nang ji pu alang li prime minister home minister alang li president speech along si alang li kopai lo bakar biang nor kot parlo la solong si alang li kaning jidun long Pinial ni MP Biren Singh Tipen Chenglok join turung Pipen Chenglok Oren Singh beta la sobar sailong lelang saya itum Karbi Longri kopai lo presiden speech along si along la so agenda long si kacuru long agenda long si itum MP Omor Singh disoh ke ningjidun long lo kaningjidu chota kalilang alang li ke bill tame ada ke place lo nang pinangi pus tapi nil ke claim konji ke dak Karbi Long angkang long dak ko pipi ma kaching thura saing deng un an ge chu ningkan pho il tum klem lo lapen an su se ge kaching thura saing deng lapen ge boreng abar sai non ki thur miari so jang tum phan ai ge klem ponje klem ponje MLA kilik aprang jongjong khotkati raikom sai ki atumpen kedug kachrok tok ajokpen khotkati police station ke parlopon khotkati SBI adung along naga checking point along khotkati raikom sai ki atumpen ke ton kelang kirik ke krugo sai ke klembom ma porahut humni aghari AS09 E0647 laban ki AS09 J4 804 Dimapur anatpen bokajan nat ke bang bom ahut laso ghari along raikom sai ki atumpen krugdun pensi plastic ik pen ke por head homen ko rehini an long ko lo lapen labang su plastic pen ke por head along pen smi drugs nira chokner capsra sir cap an long ko lo labang so drugs ador labang ke kuti sirela lak cap an ador dozi pusi raikom sa ki tum pen pachini pon lo labang so drugs pen kachanang check atum labang ke Zahir Hussein after Hussein labang hini ke naga osor pusi pang thek pon lo lapen ki Samjib Rosan labang ki Bihar osor pusi pang thek pon lo labang so drugs pen kachanang check bang thomatum phansbi raikom sai ki tum pen spreading ponsi pathek thapon thotsi raikom sai ki tum pen karjupeter to size mi klempon bom lo kedam tang thari ni pha engkora phoni anarlo porpai khrini apor malom bogojan along BJP lakha pharu surrender cap bogojan ST LAC election managing committee sai hem ki mi kang tupon labang so malong sami aluhi star pu amban pen EM Soljorong phar BJP MLA candidate lakha pharu surrender cap bogojan Madhurja Dekal Phukant Sarbon Kumar Telenga Philips Teron Sardili Be Anpar sami ka prek manpeng edukathi kiding da chitong dun aron tu non ke wangji MLA kilig along sami ingtang kring pen dode sangsi pin na sai ke klempon pensi dong dunga but pen ke phai pon thek je phan labang so malong stan chimum pon bogojan per Gypson rongpi Karbi Longri Abirta কিয়নো এই 3 তাৰিখত 3টা বজাৰ পৰা লৈ আমাৰ মাত্ৰ 12-13 দিন মান হৈ আছে তাৰে মাজত আমাৰ CM তেখেতৰ কনসেন্সি ৰেলি CMৰ প্ৰগ্ৰাম আছে দুদিন সেইটো আমাৰ সবে তাত ইনভলভ হৈ থাকিব লাগে তাৰ পিছত আজি আকৌ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ ৰেলি যিহেতু 30 তাৰিখলৈ কৈছিল আকৌ সলনি হৈ 29 তাৰিখত হ'ব তো এই গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰাৰ পৰা মানুহ বা গাড়ী যোগাৰ কৰি পেণ্ডেল বনোৱা সেইটো পৰা আমাৰ গোটেই মেনেজমেণ্ট কমিটি লাগি যাব তো এই গোটেইখিনি কাম আৰু আমি কেম্পেইনটো ওভাৰঅল কেম্পেইন হ'ব কিন্তু মাইক্ৰ লেভেল কেম্পেইনটো চল্লিছ হোৱা নিচিনাই হ'ব কিয়নো মানুহ লৈ অহা বা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াত বহুত মানে এটা কঠিন এটা হেৰি হৈছে আমি মানুহ আমি গাড়ী পোৱা বহুত কষ্ট হৈছে কিয়নো কষ্ট মানে গাড়ীয়ে নাই য'ত নেকি গল আছামত মানে
গাড়ী পোৱা আমাৰ কাৰ্বিআংলংতো মানে আমি গোলাঘাট যোৰহাটৰ পৰা নে এতিয়া সেইটো নোপোৱা হৈ গ'ল বা ইভেন সাউন্ড সিস্টেম Pini Abirta bang kilan pan sik bang ton pengiglo. Domi thagmi kardom.